Haus tanaon nyen. Bo. Oh. Manfaat ya nyen miniatur spot mancing demi tuh. Apalagi minum ucing. Oh bau ucing dia. Mang. Mang 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 mang. Mang 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 mang. Black. Nyil. Black. Nyil. Mang 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 mang. Jadi enteng daging sarabah meureun. Kita mancing batur ya guys, mancing batur. Dia. Mang. Tuh kotok ngarinum di dia kabeh. Di spot mancing miniatur. Mang 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 mang. Wah. Mang mang mang. Wah. Ngarinum candar ya. Minum ternyata. Nom. Serang minum yang minum. Kunaon? Entok. Serang minum. Dia mau minum dia Black. Minum tuh dong sunyil tuh. Minum. Dia. Black minum dia Black. Dehidrasi dia minum dia sunyil minum tuh. Hah? Bosete we nginum si Black itu. Bisik si itu anak macerik meureun. Minum dia Black. Itulah Black. Onyel minum. Black minum. Onyen udah onyen, minum lagi nggak onyen? Nyen. Haus dia nyel, lompatan tanah. Udah molotot Black jadi neng karena dia mah. Push, minum push. Ada push. Minum. Serulin deh turulin, sedahar nggos. Nggos. Ih. Ampun ay. Tuh lok betik tuh udah tuh. Push. Minum push. Lok betik di dia sama dia Black, udah ku dia Black. Nyen. Hei. Nyen. Mat guys. Mana dia nyel? Sinum. Sudah papanasan nyel sinum olahraga. Guys, mantap guys. Sering banyak kucing gede juga kesini minum dia. Ini nggak bakalan kalau saat saya kasih air lagi. Ngerobetan eta dia kebiasaan tadi ya Black ya. Turun. Hah? Ulan? Ya.